Portugueira. Hola, somos Holiday Club. Somos de Escocia. Estamos muy felices de estar contigo, bailando con nosotras. Oh, gracias mucho. I think there's some Scottish people in the audience tonight, am I right? Woo! Arriba Escocia, arriba Galicia, juntos. I think go on straight.
Muchas gracias, Ortigueira. No tengo mucho español, entonces voy a cambiar a inglés por esto. Are you having a good night out there? Woo! Somos Holiday Club. We have been playing, me and Freya, together since we were 15 years old. Woo! A long time, very small. We've been playing together as a band for 4 years, which has been a fun 2 years for the last 2. Anyway, we were here in Ortigueira playing in the bar Padalaya, and oh my goodness, Holiday Club loves to come on holiday to Spain and party with you. Yes. Our favorite vacación. We'll continue on with a few more tunes. Muchas gracias. The next is a song written by Louisa. It's in Swedish. If there's any Swedish people out there.
And it is accompanied by a couple of tunes of mine that I wrote over the lockdown a couple of months ago. Yeah. The pandemic was good for this track. This is designed in the last 2 years. Very one, two.
say the rain's come out for us Scots up here. Hay lluvia porque hay escoceses en el escenario, creo. Lo siento por eso. Que vamos a tomar más arriba con algunas canciones de la Francia. Gracias. Arriba, Ortigueira. Yupa!
Ok, ahora tenemos un momento muy especial porque invitamos dos amigos de Escocia en este concierto, dos gaiteros de Escocia, ahora con John y Dave. This is Dave Tunstall on the big pipes here. And I got John Anderson on the wee ones. Also, just while they're setting up, we have got some brand new CDs for sale, as they came yesterday. Ya, tenemos discos nuevos para vender de nuestro concierto en vivo, marzo 2020. How to say, la última concierto que tocamos juntos antes de esto. Puedes comprarlo en la tienda oficial, más allá. or después concierto. Okay. Vamos a la tienda oficial si quieres hablar con nosotros, comprar un disco. Entonces vamos. One, two, three, four.
Suecia. Muchas gracias, y David John. Llegamos a la última. Sí. Es la última. Yo sé. Qué bien esta experiencia. Muchas gracias por fiestar, party con nosotros. This track is written for the party dragon, which is Miggy here is the party dragon. Amigui. Y este tema escritamos este tema para Ortigueira, el dragón de Ortigueira. Estamos tan felices a tocarlo en Ortigueira, en escenario.
Muchas gracias, Ortigueira, Galicia, toda la España. Gracias, Ortigueira.